wo free ye wo ye dotie enti why no to na ba wo dotie so no obi ani gidie buta ni si nipa so okay nenya Kristo so yes Odini Russia nipa to buy some 146 Psalm 146 Bible says verse 3 the Bible mon fa mon to ahemfo so Bible say fe won to ahemfo so ano nipa ba enkwaje enim ne so so enkwaje bia nya dan onipa ba dan enkwaje enim ne ho so enkwaje ni mu wow mo free ko oda sa nipa ko ne ho be free akọ dienti na akọ asori a question a dienti na akọ asori o kwa asori se obedi yie oba bi nti na akọ asori be ma bi nti aware nti una akire wo nti na wo kwa asori mami ti ahwe no anum TV no dabi uti na pa wo ti na akọ asori bibi ewura wasum na ope obi ayi amawo ti na akọ ye enkrofo konti na ukobi asibisa di obi di bema wadi ti na akọ asori anyanya yan hwe die nti a ese obi kwa asori okay se wutie me na unyina so no ye nyina so ban asori kona wo kono unyina so ye nyina so ban enetia according to the book of Ezekiel chapter 3 verses Ezekiel 2:5 Ezekiel chapter 2 verse 5 die Bible so otio asam no ye ka no se wo betio se wantio se wontio evise ebusua suwifo ne won Nyankopon se nipa bebra ye dan asuwifo na eye denara obi so difo bi bomu so Nyankopon nipa bia bagane fa na apostle Okoh Agyemang oh yes etu ni papa Bible says ti wo nipa ba wotie me na mensro nipa dasani ensro mu sam no ensro bi nsam na ensanso ne nkasa na asase so yete nsanso ne nkasam ene wo ha no mo ene wo asase anyanya nkyere ene wo no mo te wo ene no mo te asase ensro mu sam no ensro bi asam obeka de gu hu fi obutai ade kwa so ne san o kwa kwa pedan kwa ye die na akọ asori obutan no ene tie Bible no Bible de be kasam ya cha with the book of John chapter 5 verse 39 no Kevin 39 yam won ya trusem no mo o say meni umi ani ahwede am a trusem no mo ya hwe tro kunkun no every say bia ya who some more dan kwa no wo tro kunkun no ene di mi ho danse e di agye nkwa Yesu Kristo ho dan adanse e di pacho Kristo adanse e wona mo to na utu yi no ana utu galo wa danse utu nkuto wa danse asam oyime wa danse adum wa danse koko wa danse banku wa danse tina wo ho wa bragu yes die ti de kwa sori tie Bible no lokra wase ye tro kunkunum ebi say de ya mu odan kwa wo dan kwa no wa hifa tranu eni tuam dabi eni bottom dabi eni nkutom dabi eni adungum dabi ti aye yes galo na so no hallelujah amen enso ni sefri mu a aye galo hunu galo empty yenti na akọ asori eni asem no ebi enti na akọ asori question type aye question no enti henu anu tie bi no try kra bisa wa na answer wa ansa no wanum enti answer no wa wanum se wonni ma mi poto answer no wa wanum no wonni ma me kiraw dan kwa no e wa wonchai but wo so fanya djuma when read the book of Deuteronomy chapter 30 verse 11 yanko chapter 30 and the Bible say me part of verse 11 was emranse ma mi sha woni emranse mo nyamo podi sha ye no enye di ma enye emane nya di ma eni akire asem eni akire eni osoro na wakasa ha ne be ko osoro e da fu pray akofa bre ni yayo ha ne kofa bre me eni puaja eni puaja na wakasa no kase mission ha ne be tap akofa bre ni yayo kwa ensam ne be wo papa asem no e ben wo e wo wanum eni wakoma sao be yo examine yourself yenti na wo asori asibisa wo ena di be you want that thing e di entra oba bi entra san professor su galon to koso bi ebe obi se tatahwe ti na akoe wato dan kwa twe yes ade baje sra baje som baje hua twa dan hua empranson uru adam a wo chiko
Dina ura utina kwa sorry. And no botan in you. Debbie. Me catch your plane. And yet, would your papa when me body statement in the back? Uba was a wunya. I saw the concours. What do you see about when you pa? Didn't you know this is the topic? Yeah. Or read the book of Luke, chapter 9, verses number 55. Don't look chapter 9, verse number 57. 57. Was the 1 hour pebble be a Yo. Babu ne mudo asem mu do papa so won ope den bribia wo pe bribia nya ansan wo de Kristo achi ha yeso kita na agenda ebi na adete aso dem bibi wo pe bibia nya ti na akwa so wo botane nye wow won wo pe bibia nya ansan wo de Kristo achi wo de Kristo achi e ba so ona mo kwa mo ko so Kristo na zeni bi si anam kwa mo ko wo bi be ka sha sa tumni ka be ka cha ne sa awurade baby abekọ no medi wachi yeso se ka cha ne sa sakrama watu ewiem no mo prebo oni papa ne oni titro ti asamni yo emu dot verse number 59 o catch you for say brabe di mechi no se o catch me say mame kwan na mi ko sie meja mi ko ye yaba eyedi ebibia yo man bibi kakram fan ko ye ko yem papa ye tenjire nchewia na be duachi tie babu ne no se ne say catch me say me ewu fu hallelujah amen papa ma me so botai pa how de kwa so pa ne say samnu do botai pa ne say ewu fu so ba wo de me kwaku jai wo pe bibia nyanso akwa so de o hwe no me pese me kire o se botai ne de kwa so no se woni ma me ka kire e ya dwensa kire na ma wa the book of Acts chapter 3 okay verses number 17 to 19 Acts chapter 3 wo de tie bible no verse number 17 asem do yento what botai ba ku ni okay Acts chapter 3 it is so woni adwensa kire ma nkwa so yes ha ho don't waste your time there Acts chapter 3 verse number 17 bible ne say was na afei enuanum nim se nim amu nim nti nim se nim a obi nim ti na me be ka sem na mo yo ye enti na me ka cho na say sabra yi na wo ti asam ne di a check ni ye papa because nkofo bi etu na won boni akwatra so na mawu nkwase ewu kɔ ana ti e nim se wo su nim a wo nim nti na mo yo ye enti na wo ti sa sa mo mpani fo na wo di nkofo bi achi yes wo tu na maboni akwato nkwatwene okre ene babu ne sesai onyankopon ama de onam na difo nyina enu mu akato say twisa Kristo mehuna mane no abamu sa na mane e dia baji yankwa etimu sachra madwini adwensa cha ne de kwadan asore me na mtso babu no me ye printing press o to se sachra wadwene na mu nane mo ho adit na ura so dem so for no wayere wadan awampra katis ti mo wayere wadan awampra asori pagit mo wayere dan awampra anu mo de ni kontofin kokora omo ani na so many gumba to Christian brother Christian sister and man you say pacha and asori panyin nya no ko bi apeteshiba and ko person writer so make sure that him say God is king apeteshiba just when nyame ne hin so anya dai one top apeteshi pacha me say dient na kwa asori asemisa no ya ja such a kwa asori yo ani nyame suro yes eti pacha and then what o kaka utrim na be say so ti asori dem no yin sa to agua o so abragu what bregu papa watch me did na kwa sorry who pe bibia nyanti no answer kwa sorry so for bia bompa ma am wanya position that's the result that them what bregu oh yes because I draw obitimi bompa yes am obitimi die yes I saw tia say nyankopon kwa na answer prayer David unma me catch raw and papa bi no yes say mam no yes say mam bi o yes say mam ti and until me kwa sorry my brother who foundation and you good foundation so what tell me na hen one muti no try o ni braba that's the reason one tia nyam so do so na boni kwa na ekoso oba de amfa sen ka me so botai no e de enti na akwa sorry e de enti ni akwa sorry yo e de enti ni akwa sorry e de enti ni o defend Christ and defend why Yeti de kwa sorry. Obutani what get Deuteronomy chapter 6 verse 24. Read the Bible. Deuteronomy chapter 6 verse 24. And the Bible says the radia say say. Onyankopon ahye yenye na hyede nyina. Me na me sure Bible. Onyankopon twadi ampo ya wa hye nipa say. Yenye na hyede nyina. So be kwa sorry dia. Pona kwa dan. Deni na hyede so. Wodi na hyede so. Etu ya so for na wutie mi a. Eni so for nkan chem so wudi so for obra woni Nyankopon hyede. Dabi. Okay. Pana se tonguto. Obi ansoma no. Pana se toye. Wa employ no ne ho. Pana se tonguto. Obi ane mo he. Pana se bubu adwon. Obi ane mo he. Wana dwen. Oba dia ya wen fa ne sen kan. Enti se wo su Nyankopon dia. Wo be di Nyankopon hyede dia. Yes. Menye printing press. Dabi. Bible no. Dabi.
everybody say and say when you pass say and say yen na said nyina so yen sro no na yen sro no tese buta de kwaso ni say ye kodi nyago pass dia so ni asro nyago pon never see a year never see a year na yen yankwa ni nyadan enkwa wo so bo ni amani din enye so for na de ba every the word of God yes and the mouth di pa no ho yes eni nkutom enya dwungu eni kala wala dabi ya wiji ani obadi awe fa say kan wonu TV no brother DNT topic is DNT no sorry asemi sanu asemi say to wa kakatrim ubo say asanya wo kono unni botai na botai na ojira so no you obi na ahwe no enye Kristo na wagina dia bi enye nyabo ponka ube the scripture no the excel DNT akwasore obadi awe fa say kan o mi adwini na ni wadom ba DNT na akwasore DNT na akwasore yamba some 112 Psalm 112 verse 1 verse 1 to 2 you talk about yourself we are now so Psalm 115 verse 13 Bible nkasa what's inshira no nipa we nyankopon nkasa ma automatic inshira automatic blessing yes se free nkutomo a obeyi ano automated pa dia chro ejaya obi chro this man dey me at the craze me at the craze say me at the craze I don't have problem obade say ya this man the craze me at the craze hallelujah amen obutane sai obutane sai obutane wo trim etu ankasa bubu nkunta wo trim no wo so adi fo na ade te wono bubu nkunta bo so obutane na ade kwaso no emfa dan kom mra dead I'm telling you today obadi avan amen wo mi adwini amen tie inshira no nipa Bible see was in inshira no nipa da sani a osuro awrade wasuro nyankopon wow no nya ne mra ho anika mra ho anika di nyankopon mra ya dwuma yes na se fo be kese wasase so why we say do automatic inshira na to yeah automatic was no farmer so for they don't do it I'll give it to you I want the bottom wa money was do asi ho oji binu a ebesu ye it just city go boss no yes Bible dey say inshira no nipa osuro awrade osuro nyankopon onya ne mra anika bi nyankopon mra wanika na se fo be kese wasase so when you put my inshira automatic one when you do this I will do this for you but so for the bra but you kuto shame poano shame koso let me try so for ka so be try and ye chia no be chia ko nti ba kwa we do asa no go green na se fo be kese wasase so pose dia se dia so wasira otrini awon for paso otrini who is otrini they go ni pa ko no otrini read the book of the Thomases Bible dey catch up verse 25 Bible dey catch up ye hwedi ne mna sam so o si you are ye hwedi ne mna sam so ye ni di ne mna sam so abra nyankopon ni nyankopon si na ni se do saye na se do saye no a ebe me ya tene ne fo me na me try Bible me ye pretty baby ye hwe ni di ne mna sam na se dia so a se do saye na no se do saye no a ebe me ya tene ne fo yes and what can the book of Psalms say what he said you what he was shira otrini awon for just otrini ni wan di odi nyankopon se dia so yes kani mram adiani ahunya wo fie what adiani ahunya so for say no odi ga no kwa ahunya de baba so ni pa na tini wo ho so ga no chance so be jabo ni dia Ibra Shagalom Ibra Shagalom and you preach it here nta obi a Bakasa wa Ghana 37 years oh yes fishe dia Samsung yes me se sama no at all na me se Samsung da at all never obadi evanisa kan amen on Ghana nyankopon ma mobo amen o san ne ma amen preach na ye preach it here Psalm 115 Psalm 115 and the Bible says verse 13 we be shira wona osoro awrade also be shira wona head osoro awrade enkitwa ne akase nyina o se nkwala nketwa enchon sawo just like that so from fa bento ansa kwala just like that debi na mani ni mani me ya kwala papa Bible say chabo fa konfa so ya the Bible na tete ene kire nya bentoa ya bentoa debi bentoa de ye fu ya nya ene yesa no
So that's for your bent to a bossy one. Ebe. Okuma dada. Enie. O the sankof. Enie. On van sa mema. Debi emankwa. Be morning tea. Oba de van sanka. Amen. What me adwin. Amen. Yet na kwa so. What me say me a question to the one kasa examine yourself. Na yia no. One kasa na yia no. Yia no wo mu. Examine yourself. Okay, the book of 2 Corinthians. Okay, mo mu aten. Yes. Wa bu aten wo mu. Examine yourself. Ubu aten wo mu. Yes. Ubu aten wo mu abose say wo ye dada for obehu. We are no kwa so abede. Obehu e wa mu. We are dada for obehu. Yes. Na bedi kaka me say atron. De bia no ready kan. Already kan no kwa. Nya abotrema no kre. No kre da no kre be say atron pe. Na no kre won to my atron to my den. Apa. Yes. Tie me ye wa. Me say da. No kre won. Otam din. Na to ahura di kan woko. Yes. Da trokwa na no kre man gaba. Later. No kre ni be say atron no. Any your son who say atron no pe na atron no to my den. Apa. No want to my pa. And bo say atron na nipa bebe. 2 Corinthians 13. What dia mon traga na mo hwa. Atron di kan ya. Christian ho pe na. Atron no to my. Wa apa. It is a wotie mi. E wo wa mu. Wo ye no kwa fo wonim. Wo ye to fo. Yes. You know. And shut down for Jahuma Kata. At all. Onyankopon. Yes. But pound to my. It is what you did in us adwen satra pa na de akwa sori. Any. Nyankopon. Yes. And abota fo frobis na de wa so de. Onim. Yes. Bota wo didi so fo Nyankopon. Onim. Bota ya midi so fo onim. Yes. Bota so didi so fo Nyankopon. Onim. 2 years so fo no tema ma bu mfum. Na e wo wa mu. Yes. Bota na wo didi. E wo wa mu. Yes. Onim wo bota wo didi. Onim bota wo didi so fo. Onim pa. Bota me didi so fo. Obia Nyankopon nim obia bota wo didi. Yes. It is adwen satra and me say die na akwa sori. Die na ma me wa wani abre denden akwa sori. Question on what day? Ayen kwaje samunti. Enya to obo na tie ba bu ni yi. 2 Corinthians 13. Fumi na ba hwiri bibi ma. Yes. Oba hwiri bibi. Oba hwiri. Tie me. 13 verse 5 no. Tie. Was mo hwam ho yie. Me no mienu ye. E wa de ba ko e hu hia ho. Ade we ye very dangerous. Mo so mo hwɛ. Wasi wo bia wo tie me na anadwi anopa ya wie yi. Mo so mo hwɛ. So ho hwɛ. Se mo otide no mo ana. Die nti na akwa asori. Mo mi sa mo hwɛ. Wo de wa bisa ho hwɛ. Die nti na akwa asori. Me no me tro Bible no. Be your printing press. Can one muti no. Try ni braba. Die nti na akwa asori. Ewura check ho. Check it. Papa check ho. Die nti na ya to for sa. Hey. Die nti na ya san sa. No de kwa sorry. Na de kwa asori. Ubuta we ba bo. Debi. You were mere breeding in your queen bidie. No would ding troy about wow. Wow. Swim any. Yes, you think Gallo, Muswati Gallo. By force to finish him on team. Yes, one to Gallo. Muswati Gallo. By force. If a Gallo do when you can't go. Oh no. No. Body I went for the Sanka. I think you go post him in Cancho say, and Nana G, and we are not paying. So what you mean? Some catch us at 115. So 115, but 13. Was showing a was 128 verse 1 to 4. And Kitwani, I can see you now. We are calling Kitwan Wajedia. Obeshla. Mammy, Nedua Conward did it here. At the Mama. Benyamin, Benya Bay Penny. Yes. About the Amen. Amen. Psalm 128. Psalm 128. And the Bible says, verse number 1. A fear someone. I said, you. A fear, I won't talk. I say, fear day. I won't talk. We are about Proverbs chapter 19, verse 23. Bible made it what was younger. Was it in Shirano, Bielo, Swear? When we say Bible was 30, was it in Shen will be a day? Or swear, let me swassa. Let me swassa. Asa. Yes. Sensaya, and I am fat one sian and go fat one missy, no cranai, Debbie. Now no crab, a trouble see no. When you read the book of Isaiah, was it no crania trona? Oh, we did a short and now a ready no crack. Now no crana the cash as well. Yes. Then the penny chano cran war upon no crack. And the door cano crano, o cano cra. Pampers will be no pebia, no credit, any penny no upon. Isaiah 59.
The Bible verse 13. Verse 13. And the Bible says, was it Yatunya Pondai? Emra. Yatunya Pomra. Yetanu Kotompo. That's what them Yatunya Pomra and Contompo. Yapay Yanko Yapay Yanko Pond was here and Yan saw them. Yakasa Swanning for so be a pretty baby. Troni kasa. Yakasa Swanning for so yes, so atrosa. And then you put to so atrosa. Yakuma. So we could control. I tell you, hey, I didn't mean say Tetina, but what you Tete. Obali awa enfane sanka. Amen. I didn't mean say Tete. Na beso force na yimi Tete. How? Shebu dem fata over. Obali awa enfane sanka. Amen. Wo mi adwi. Amen. Wabra oni miti shape. I didn't yesu ti ense Tete. Na beso force na Jesus ti. Tete. Yes, we need to set a tete. We need to shape. Aden. Dear Babu, what a table answer question? Atemu answer question. Training, I could no crackers for John, no crack. A chef for John was what got to suit himself. No cranny pamper. They are telling me, and then they are telling me, I'm the penny no crack. No, upon no crack. No crack. I idea when and then no cry idea one now. Doctor free home. What is over Canocrano? Ya fool, never wafu. Troni kasa. Babu ne kasa. Yes, in Aqua, sorry. Dear Babu, I warn you. Yes. Papa, Psalm 128. One not down. Psalm 128 verse 1. Verse number 1. And one not down. What's a fear? When you put your sin at the train, the only public wood and one. You be good and one better. Babu na kasa yema me kasa. Dear Babu, what is Shano be a swear rabbit? Me na me sure Babu na me a printed baby. What's in Shano wire? Or be a swear rabbit. And Shano ni put the same way. Swear rabbit. No fun aquaso. No fun yapo then. Aquanso. So any paro. Sani pano. Obedi unsano juma. Ayi automatic insha. Ya shut and titwom. Ya programmer to automated. And titwom. Dabi. Any bottle, any gallon. Papa, who they want kakatrim? Kakatrim? Mr. J. The question. You want who you are examine? Yes. What sorry corner but tiny Janaden? Question no soon. Yeah, question when read the book of Revelation chapter 1 verse 3. Okay. And about Revelation chapter 1. Verse number 3. Is that the walking kind? Bible say in Shanoya. Walking kind. A year Proverbs chapter 19. Okay. Yeah. Or say in Shanoya day. Okay kind. Men I'm trouble. Okay kind. Anyone would see a D Samono. Debbie. Also one of Quadigalo. One would see a D Samono. And they'll be Muntimason. Hey, the what Jango Posse saying, you got time wait. Now Tim wins some. Now from my brother. No, I did you watch from this year. Did you see when the Ben when I'm sure? Yeah. Yeah, Gallo. Now, acquire down Quabro. Check them at the Pronounce of Gallo. I'm Okoh petrol. Eh? Because of the fee. Nagala, I will say, away Patricia. But that's away Patricia. No. Ne Yesu baby wadanya fa no. Yesu baby wadanya fa no. It is a wo gie dia wo tai ba wo de kwaso. Ti Nyankopon se wo di bani ba ko saka na dwene a. Achen ani je ba wo so. Na je na owe wa so dem. Wow. Because we be so who the table the book of Luke chapter 15 verse 10 yanko. Verse 10. Na Bible say na me say o say san wo ka che yense. Ani je ba Onyankopon amofo ani. Ba wo so Onyankopon abofo ani. O de boye ni ba ko sa che na dwe ho. So obi akwaji galo ba kwa so a. O de boye ni ba ko sa che na dwe ho. Obi wa sere guto. O de boye ni ba ko sa che na dwe ho. Obi akwaji bento akwasa. O de boye ni ba ko sa che na dwe ho. Obi akwaji sobro so oye. O de boye ni ba ko sa che na dwe ho. So fo ma kuri or the boy ba ko sase na dwe ho ti bisa kwa se du anka so kwa so da so kwa so da na ni je ba so ko nya po check butai na enya je sache na ya dai o bai un free boni na de kwa so ri ke ni je ma so da bi ko na because of amani amen nya ko po hunu sa kwa na so we fake yes ni aso ni nya ati wenka you sakraba living Yahweh. Now we need butai we ya wabrego nsamfo na abedi na nsam so ame magaba Davida eni me so nkwasi asam so obadi ya we mfa nsa amen e ma liberty sada
Go Bible say mentimi an check yi na me de me di agro kebo. No wo fa na akọ no anyanko baby sa mo je frame nche. Yes. And this an trade na me pe quality, me pe quantity. Yes, that one no. About ya when fan say Amen. Wo mi adwiri ni. Amen. E di Bible na kire obotai no. Yes. Me so wo ankasa saka na ni je ba soro. Eso e mani. Enu anu TV no. Dabi. Because Wow, so we me so asaka kwa so. Me so kwa so na ni je ba soro. Dabi. Awon di body ba kwa benti o mo to party o top. Abofo mo si. Awrewo kasrofo. for the solo no. Cause butana de kwa so enye butai me ni je ba soro. Debbie. So the boy ni asaka na. Awrewo Dia wo kasro. na wote. Bi no asa wa bra bo Dabi. Proverbs 19. The Prophet 19 Verse 23. 23. And the Bible says, Everybody slow. when you pose the slow, And you'll be conquem. and you will pas quoi va. And kwam. We are 2 Peter chapter 3 verse 14 Okay. to 16. The Bible. Everybody slow. Was you pose the And you'll be conquem. Ni slow di nipa dan. A conquem. Nipa konkwam. Na de okura no. Na di okura. Oba mi ngada. Me na me tso Bible no. Dabi. I didn't insure automatic. Boni bi renka no. Already made nipa sa mempa nu o. Na mo faga lo ba ginsu. Shame mpoano. Shame consulting. No, member quote consultation fee. Aden. Somebody ever say Amen. No. Yako pamfani senka. Amen. Omi adwini. Amen. Na po bo. Any. Po bo mu. Any. Ekoso. Na ekoso. So for one you tight. Eso nyama oji nko de oji wota tanka. Eso start ni swa. But you no say be pay diasa. You obaje wo no. Say be say you no ye aduma onyamfa so 50 Ghana no. Obayi anya 5 series. 5 series. Now so 5 for the day. It you condemn 5 series. No check no do rata way. It what you say. It is to nabu. Okay. To nabu net. It is to nabu. So me na jam ha. So no sir. And I see the buy. So me na jam ha. Okay. Kodo yem juma no nyam fa so 50 Ghana no. Almost 5 series. 5 series. And so no. Dabi isa. Wa so wa jaw ha. And wa so ha. Okay. There you are, so why You papa. so kan no cry. So brow. Hey. Apa watch him. So me na jam ha. So me na jam ha. About the Vanessa and Amen. Oh, me adwini. Amen. What you sharp? Yes. Yes. Because I got the Bible no nyam fa so I want to tight. Yes. But also pick up don't pay time. Don't pay time. I don't have problem. When theater I don't have problem. But obi kasa sem don't can no crunch round. Yes. And don't chase when nyam fa wudie. Dabi. Wow. Because unyam tie unyam mfa so I want to tight. Yes. Yes. Na wo when nyana want to no. Then nyankopon ni problem. Na de bia wasi wo so. Come and sow seed. Come and do this. Okay. And here by force work. Yeah. You don't know. Open home for so da. Hey. Tika ka wona tuatata wonye mfaso akese o tuatata no. Won na nkebeka se bia nka asofo no nya bi kese fi. Enkinkete no ye do asemna foforo bia se wona dai. Wonim. O drenu. Because mrani mu no unya ya won to. Yes. Me pretty tight here. Dabi. I don't do ni pese me call. Dabi. But me chose obi condemn a. Say ni pa ko check ni din. Okay. So I condemn no nko or apply the food bread from you. Yeah. And it's why a rare way. Yes. And so I condemn ade. Na de wa condemn. Send them kweti kwa from bi no. So me na jam ha. It is to nabu. Okay. Waja ha. No aso ha. Ni hu. Timunchumu ye to nabu pastors no. Okra. Munchumu ye to nabu pastors no. Okra sisi. We jaw na. Okra sisi waja na. 2 Timothy And the Bible customer chraw. 3 Pa. verse 14. Verse 14. Na wo de What's it? Timothy e wo de. tena de wasua. Tira dia wasia. Na wo hunu no kura nim. Na wonu wo no kura nim. Na onim no odi ku so won nkyɛn. Ni ku a wosia wo ne nkyɛn. Na to ofi mo frase. Na so firi mo frase. Edim twa konkon Na na. wonim tro konkon no a. Betima mo hunu nyansa. Ebetimi wo mo hu dan. Nyansa. Afa Kristo Yesu gidi so. Kristo Yesu dia so. Gidi so. Ni gidi so. Akonkwan. Ya konkwan. So for say pass through God. Pass through ni niam bi mo. Na na de be hunu nyankopon. Mesi anya no kura oto. Dabi. Obutai wo de kwa so de den. Check obutai, mesi obutai ni bu fo. Nyankopon ni mo ne asakra wo. Yes. Oni mo na kwa so no kura bo. Nukrem. About the Vanessa and Amen. 2 Timothy chapter 4 verse 2. 2 Timothy chapter 4. The bad son of the butai no. Anya butai ya okwa hwedan kwa. Yes. Hwenisu. What the pemuka 7?
ɔsɛ woyɛ sɔfo a pɛm na ɛdɛn kasam no woyɛ sɔfo a pɛm na ɛdɛn na kasam no members ne pasam na ɛdɛn atie gyinam ɛbrɛ yɛ ne deɛ nyam ti mi nim pɛfɛ sɛ bi gyinam ɛyɛ ɛne deɛ nyam nyam yi atan yi atan kanim menam twɛ baabo no Dabi. ɔsɛ yɛn yɛ dɛn kanim wosɛ nka ɛbɛka wani mu Yɛbɛka w'anim. sɛ buti sɛ ɛbɛbutu ɛno deɛ usahɛ de bɛgu headings wosɛ nka bɛka w'ani mɛka na maprɛ me nkwa mɛka na maprɛ me nkwa oh yes because obi fie baabo no yie wɔse kanim wɔsɛ kanim tufo tufo abodwokyare nti yɛwɔ abodwokyare ɛne nkyerɛkyerɛ nyinam kyerɛkyerɛ nyinam na ɛbrɛ bi meba bɛba baabo no sɛ yɛnti ɛsɛ sɛ yɛyɛ wɔ a ne yɛm yɛ ano yɛ dene Ɛbrɛ bi bɛba. ɛsɛ berɛ bi bɛba wɔre ntiɛ nkyerɛkyerɛ nipa pa mpɛ nkyerɛkyerɛ ɛyɛ no pa ɛyɛ deɛ bɛkɔ da nkwa mu no adɛntia ɛnam sɛ wɔn asom yɛ ɔmo hene nipa nti so bɛyɛ ɔmo hene wɔbɛboa nkyerɛkyerɛ aboa so ɔmma nkyerɛkyerɛ pa no nyɛ adwuma na wɔbɛfom kwan atwɛ mo afiri nkyerɛkyerɛ pa no sɛdeɛ wɔara ako no teɛ ɔno nipa no ne bɔne a wɔtim to ɔmpɛ sɛ wobɛpirikyi against ne wɔbɛyi mfomfoɔ wɔn aso afiri nokora no ho ɛti ɛbɛbɛ nipa no bebree yi wɔn aso afiri nokora no na ho wadane akɔteɛ anansesam dane akɔteɛ dɛn Anansesam. ɛti the word of God go and listen to nyame asɛm no ɛbɛtɛne to dɛn anansesam tuma sɛ fɛ nsɛm na ɛba no ɛnyɛ nsɛm a ɛni nan basaa bi asɔ kotu asɔ nkotu hallelujah Amen. ɔba deɛ fɛne sɛ Amen. ɛti asɛm na baabɔ no ka no ɛmu dɔ wobotaa de kɔ asɔre ne sɛ ɛti ɛne sɛ botaa ne yɛ dan nkwanti na akɔ asɔre yi a ɛntɛmpa na wobu nkota no meyɛ waste me time menyɛ feed ne yie deɛ na wɔsɛ wodeɛ wonya nyini wɔ honhom yie deɛ ɛbɛba wo tirim no yes ɛti mekɔpɛ asɛm no mu fusuo a ɛbɛyɛ me mɛtumi anyini wɔ honhom akɔda nkɔm papa me se kaka wo tirim wobotaa de kɔ asɔre ne ɛwɔ wa wo mu asɛm wo anyini hɔ ɛwɔ wa wo mu ɛwɔ wa wo nkyɛn kaka wo tirim na ne wadom brɛ Amen. botae na wode kɔ asɔre no deɛ nti na akɔ asɔre madamfo bi na se menkogya no na mekɔɛ no maka hɔ woka hɔ because of deɛ nti wotee dɛn wohu wote dɛn dɛn wohu dɛn ɛnɛ ne wadom brɛ Amen. na ne nkwagye Amen. baabo ne tuufo ɔse hwɛ no wankɔtu anamo ankotie dɛn anansesam anansesam no ɛwɔ problem Yes. ti mo wadwe nyɛ sharp na kind the book of Luke chapter 10 verse 38 Luke 10 verse number 38 so no sɛ wobotae ne di a kɔ ma wonya Luke 10 What? verse 38 no 38 wɔse Martha ne Maria ɔse Martha ɛne Maria na ɛbaa sɛ wɔre korɔ no ɔse berɛ bi Yesu Kristo yɛ so ɔkɔ ɔkɔkora bi ase ɔkɔakora bi na ase ɔbaa bi a ɔfrɛ no Martha na ɔbaa bi ɛfɛ ɛfa no kɔ ne fie atwe yɛagye nkwa mi sɛ Yesu bra bɛsra yɛn na ɔwɔ nua baa bi a ɔfrɛ no Maria Yesu Kristo kɔɔ fie no ɔkɔtoo Martha ne nua baa bi ɛfɛ no Mary a ɔtene Awurade nan ase na tie Mary di n'asɛm wɔ no Yesu tira so ɔkasa no a ɛna Mary tira Yesu nkyɛn ɛna ɔtie n'asɛm pàtó ɔsɛ wɔgyegye ne nneɛma bi ɔtie n'asɛm asɛm no ɔsɛ ɔtie n'asɛm yes deɛ na esi hɔ na a Martha deɛ na Martha deɛ ɔbrɛ ne ho ase som ɔno deɛ na ɔhyɛ kitchen ɔbrɛ ne ho ase ɔsom pii ho kɔ na ɔbɛgyina hɔ ka sɛ ɛwɔ Awurade na opie fi kitchen hɔ na ɔbɛgyina Yesu monhwɛ sɛ me nua agya menkɔ hɔ waba bɛtoyɛ ɛna menkɔ mensom meyɛ aduane abra mu wadi ɛna menkoa na mehyɛ kitchen hɔ na makyekyeakyekye bla 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 hwɛ sɛ Mary deɛ ɔsi wɔ nkyɛn ɛti ka kyerɛ me nua no eti Yesu na ɔmɛsɔ me mu ne nua no na ɔmɛsɔ me mu ɛna Awurade bua ne sɛ ɛhɔ ne yɛagye nkwa Mesia ka kyerɛ me. Martha. Martha wodwendwene wodwendwene na wohaw ho ne na wopi ho wohaw ho deɛ listen nipa bebree haw ho but they don't know nipa bebree haw ho ɔfo sɛ mɛtafo sɛ wɔsom Yesu wow aduane no wɔyɛ aba no wogya asɛm no hɔ wɔgya asɛm no hɔ nim sɛ ɔyɛ aduane abra Yesu nti ɛno yɛ perfect papa Bible kasa Bible kasa ɔfo sɛ aduane no ɔyɛ ma Yesu ɛyɛ perfect Bible kasa ɛtu ɔba accuse ne nuabaa no Yesu tia ne mpra he wɔse Martha ɔse Martha wodwendwene na wohaw ho nneɛma pii ho adeɛ biako na hia adeɛ baako na hia Maria deɛ wɔyi deɛ yɛ deɛ yɛ a wɔntumi nyi wɔ ne nsa obi ntimi nyi wɔ ne nsam da the word 2 Peter 2 verse 2 ba 2 Timothy 2 Peter 2
tua mompe asem ni susu konkon asem ni sufu ni susu no yempe ni konkon no se konkon wo se hallelujah amen my brother na manyi wo ma konfagie mu a lot of nipa bebre a omo waste your time na ye ni so se kichi wa ye duane ma Yesu no emo mu beboa no my brother Yesu hu se se aduane yo no wo ye aduane e sai ho ade yes odi mi se sia ni toilet be ka no o be hyetia to agu and adi ba akidu no se hwe onua no ote a wo yi die wo tie nyame asam no and na want to be nyi won nsam nya duane Bible kasa nya duane the Bible na ma ye warning out the book of Romans chapter 14 Bible na catch verse 17 yes and the Bible can say Romans chapter 14 verse number 17 and the Bible says yeti obade asam waso onyankopon henie no enya didie do no didie ni dan oh Never buy any didie no no baji ko sa ayatini eni asundwe eni onkuku eni gie me am tro Bible no Debbie when one with you no obade sen kan o mi adwini no amen oh Bible kasa wo je ko potu fo ne yes ami ma bu fo be papa ma bu fo be na me ma o de ba bo yes me ma o de ba je won kwa me ma o de that you de ba you ho ano yes ma de that you de ba you ho ano ma bu fo me mata accuse ni aba no what does me me too much yes akodu o that bomb message no mata se we share Yesu to okop jollof ama no patwa nya jollof ro you know some your practical preacher ko teach diane etutu hwa obo se Yesu ti wono nipa hunu bi kaka oba ma duane hwa to awura ni hunu mu apo na sam Debbie obuta odinam Bible can quotation the book of Luke chapter 38 Martha ni Maria e ba se wo kro no Bible say ba so wo kro no okokre bi ase Yesu Kristo be oba bi ofre Martha no oba bi ofre Martha e fa ni kofie owo ni ba bi ofre Maria ana me kan baba na me yamahye hwe Martha no fa Yesu ono do kofa asemuru anu ko e kofa asemuru anu ko wa po asem no di oso wa po asem ono aduane hey we are software ma bu mfa Debbie the word of God no kofa fi agye nkwa no Yesu be fie wa fidiom Yesu yes nya duane udi Yesu be fie wa fidiom Yesu nya duane a udi Yesu be fie wa fidiom Yesu nya duane udi o pa fie fidiom Yesu oh yes nya duane a tro Yesu nim no asena aduane aba yes Martha ko fa Yesu owo ni ba bi a ofre ni okodu ono ko ni na ba do tifie fa Mary ono tene Awurade na yasi eti Mary do who Yesu test not starting Yesu do no on ebo tae it was starting so about word no Maria tena na yasi na odin e no tie na asem no tie asem no na Martha de na chew obre no ho oni ma pi ho na chew o cheche niama ano be tina ho se o she kichi wo ka bangu Awurade o she kichi wo ka bangu kasa mi na jamin ko ho ana obegina ge no se Awurade Yesu Messiah kasa mi na jamin me na ko do ba ha o kasa mi na jamin ko a na mi kwa me som na me nko a me som edi ka kire no na ka kire no no ma so mi mo no mbe so mi obeso mi wo de nya duane no ano aduane no ano onya asem no ho enko no aduane the members be breja the word of God wo yes e chesi niane praise be to the creator Yahweh body ya wan fanish amen wa po asam no eto akizu ni nia ba ne pe ni nia ba ni nkasa yo asam ni wura be yia no asam ni wura yia no e koma wiase nyina e koma me e koma wo e koma obiara eti na bisa say e di na kwa sorry listen to the Bible Erani kwa na no say Martha okay you say Martha won dwenwini na wo ha wo ma be wo dodo how who dodo ade bia ko pene hia Maria de wo yi de ye no ye no te ho no enu na worry to me ni nsam ntimi nyi mfiri so odi be wu akoda nkwa obi ntimi nyi Debbie mesi bankum ye beji wo ba kotola yes wo ba shitiago the Bible yes what you odi obi ntimi nyi mfiri nsam yes no how ho
sanka Amen. Dia ti na kwa sori wo ha ho na no wadomre na no kwaje Amen. my brother me tufu na me ntu shabre Yes. na papa so pa ma so nyeso okwaje ma no eni ye mu nkofo bebre ha ho nyame hu hia ho oh obodi e wan fa sanka Amen. wo mi adwini mu eti nyane wadomre na no kwaje da wo papa ma bufum enu anu ti Dabi nyabotre ya TV no emi yaso be waste time na be wu na semni ni ho na nyema na do to so nya beja de Ghana mema hey beja de ha Matthew 24:35 Osu ni asase be twamako osu wei eni asase be dan be twamako osu ni asase we be twamako na me sam de osu na de ba de me sam de ntwamu da wow osu we yi de na we ni ade obi ntimi nyi mfini sam Yes. woni so be fra asase we woni so be gbobu akọ Yes. Angofo trete wo trete mi o na esi mi ehufo adaji ala usi mo ene obadi awe for trete Amen. na muti na ye se Jerry Robbins mo bi asofo bebre ambeto Jerry Robbins ye preach me adem panyo eti mi em fe chi nwuna na say me ya Papa J woko ka bebra mem anka asofo bebre wan kasa tanko satan ka o mo amem militia sidia on ni we bia so na sidia la acho obadi awe for say Amen. o mi adwin na ne nkwaje da amen ena somofi aje adwo na nkraman enya da ene obadi awe omfa ne sanka Amen. o mi adwin ene Bible say osu we ni asase we dey betwam asam no me sam de twam da tie tina kwa sori question wo dey wo azame ho be wo say and so we are waste time wo sell bre Yes. wo sell bre so be frasase we so dia ene Bible ka oni so be abegu the president tumi to be Obewu. the vice Obewu. police Obewu. soldier Obewu. my Obewu. driver Obewu. yogo sala Obewu. bankura Obewu. wachewura Obewu. ayan Obewu. me pacho driver Obewu. me pacho ajia Obewu. pacho laji Obewu. pacho watchman Obewu. me pacho una win una che Obewu. azan Obewu. Langard Obewu. osofo Obewu. osofo yere Obewu. obi abewu Yes. obi abewu Yes. obi abewu Yes. na kunta be na de ko second Corinthians chapter 5:1 2 Corinthians chapter 5 verse 1 so ne tira wo family pedua ase wo family pedua ni yerim say na mi okodwa minim say so ne dwi ya asase so tomadan a na da wono asem ni mu ayedu nya dey ye dwi ya asase so tomadan a etutwum ta ebe dey Yebe dwiri wasase so dey Ntomadan. yebe dwiri wasase so ntomadan ye benya efiefie Onyankopon o se buta ma kunu wow nda so o mu didi ni mapa Yes. owo fa se kebu ya dwiri wasase so ntomadan yes ye benya efiefie Onyankopon na ni be free ni pedua we mu am ye do akọ hye fama ko oka ni free ni pedua we mu a ipa cha ye dwiri wasase so ntomadan Yes. eti ni pedua we no uni okra na otim yes eti won tomadan a wo hyem ene de mitimi ene de wo so tim a wo Yes. ene wonu tv no ene o se bibi baba ye be dwiri adan no edan no kese ubewu ube kansa gubo na okra na afiri ni pedua no yes kanu na afiri ni pedua no na abeka ni pedua no yes ye bubu dan na to agu ye benya efiefie na Onyankopon se obutan na ade kwa asore ni papa ena obenye efia efiri Onyankopon afiri nyankopon edan a won fa ensensie ye mfa doti anyo hoda osoro oda osoro efiri say ye mu de na we mu de ye si apini we mu de abrabo agbabra ni ebon obra ni o haw ndadwiri wom ni ye ni agina say na ye wasase so ye ni agina say ye be say ye fia to se edan se bo se dan ye fra sase we so ye be say ye fia ko ye ba ko she ne fia e wo osoro ho no osoro ho eti pacha obota ne se ye nti na akwasore enye bia odi wani ato so no be jane ha yes woni ma me ka che Eno de. na na ba ne sa na mata asem Yesu ka che no Yes. wa ha no ho kwa ha no ho. na ni nia ba na yidi ye edan kwa be brand Yes. na nta wo bia Debi me nu ni nta wo bia o Dabi. me ensamfo na me tan Yes. me nta ni pa da bi nyakopɔ te so nim sa me nta ni pa Dabi. na sam odi afoma me nti Any- message bi wo ho no message no Yes. Bible no ebe clear no yes e clear no a e se kan etwa we ma bu fu Debi ma bu mfu na Bible me nya printing quotation me nkoto fifa dokoro Dabi. when hwani ubie yi oba de mfa ne san Amen. o mi adwiri Amen. ni eti chokonko si ebe dwiri Yes. ontuma da we wuni mu a
ye be dwiri me die a Jeremia ye dwiri ye dwiri ni die ye dwiri Isaac ye dwiri ye dwiri Obadia ye dwiri ye dwiri ye dwiri Yesu kre ye dwiri die no from ko obia Paul ye dwiri ni die ma ye dwiri ni die eti nyame na me nchemo na so nchemo eti odi owo nwunwa me a me catch your plane say hallelujah amen me kwa beba yes no de ye diabetsa Debbie ye diabetsa da Debbie ani Nyankopon so nkumi a wotimi nkumi da Obadi ya wemfa ne senka wasi ye be dwiri ntuma dan wasi wa hye bwato ye be dwiri ntuma da we ye be nye fi Nyankopon di botai papa enyina so pa no kwa asore no ono ne botai no be ma ne dan kwa yes ene bi so ha won be ha won abragu ne kurem ene ne wato mra ne ne nkwaje se wotie mi Matthew 7:24 Matthew chapter 7 verse 24 obotani anyaso adansi wasi obotan ene de anyaso adansi obotani anyaso dansi yes obi otemi nsam yes si obi adan otemi nsam obi otemi nsam no yo no ye de me to obadwen ba yes si obi otemi nsam no ye de ne beto obadwen ba oto na ban obotan so no oto na ban wadan obotan so oto na ban obotan so osu kase atoy etitie obeche unyame so nyina so ne botae nsuo toye nsuo yiri wose ba ko to ni dan na ban e wo botan so eti unyame so nyina so na mekira we so di kosi ni paso a wo wura be ko papa ube no papa tie ba wose dey na osu kase atoy na nsuo kase toye nsuo yiri nsuo dia be to inframa boy inframa dia be ebo aban no ebo aban no anhwiase ntimi hwiase da efisa dia oto fa pem no obotan so ti si botan no so or the fapimi si botan no so yes fapimi sinkuto so eti adongo so dabi Bible verse 26 no obi otemi nsam eno so obi otemi nsam na onyo no no mfa na sam ni nya adwuma ya de beto obakwasia oto na ban ewa anweso no oto na ban woden anweso osu kase toy nsuo yiri efama be boy aban no na bo aban no ahwiase no so ahwiase no be kese eti tie bi wa o tie bi ye wa o mata afa hunamu ade yes Mary afa hunamu ade yes so wo tie bi dia botani ya wanya yankop the book of Corinthians yes First Corinthians chapter 10 verse 4 and the Bible says wonya no humfam anomde akro wonu firi humfam bota edu mochire no obotani ni Kristo waso obotani wanya Kristo eti di oji Kristo die no Yesu asade bo yes obujidie no botani si Kristo so ujidie no botani esi wan so Kristo so esi Kristo so yes eti Kristo ni wo botani ti akwa se me ko hwe dan kwa efiri aginkwa mesi yes onu ti na akwa Asore ujidie gina Onyankopɔn ni do ba mesi ya no so oba ade so ene Bible se men kan se min chow ene hwan na oto ne ban ni wo dotie mu no Onyankopɔn bo nipa o ka se wo the book of Genesis chapter 2 verse 7 Genesis chapter 2 verse 7 Bible was Yakob the founder of nyiro nipa Onyankopɔn di fam dotie ye dan nyiro nipa e di fam dotie nwi nipa do hunkwa umi egu ni mu ene hunkwa umi egu nipa nipa be okra ti asefo nipa be ye okra dan ti asefo o di fam dotie na nwi nipa o ba Genesis chapter 3 verse 19 verse 19 was woni fifire mu o ka ti onipa Adam no fi dotie woni fifire mu ana be di akosi se mesena kodotie ebise emu na oyifu emu ni eyi ufri ye wo ya dotie eti hwan no oto na ba wo dotie so no obi a ni gidie butani si nipa so okay nenya Kristo so yes odini wi ahye nipa to ba Psalm 146 verse 3 die Bible mumfa muntu ahemfo so Bible si efia wonto ahemfo so ano nipa ba enkwagye nim ne so enkwagye bi anyadan onipa ba dan enkwagye enim ne ho so enkwagye ni mu wow mumfri ko oda sadi pa ko ne hu be fri akọ osan ko dotiem obesa kwan dotiem edanara ne tirim obo ye no tirim obo fa ho ayira Boso ba bo ayira obuta ni ba bia jani nya yes ba bia jani nya na bo fu me obuta ba bia jani nya bi kwa so so ko ba po no bi buta no enya nyina so ni nya emfa dan kwa benso nya bere mo den ti na Matthew no kami me obi so won ti mi samra back bi wo de tie
asɛm no nyina ni Matthew 7:24 Matthew chapter 7 to Yesu Kristo verse 24 was it the yo obotani anyanso desi obi a oteme nsabo so obi a woten nyankopɔn twagya ya wɔ nasɛm no yo no odi asɛm no so no wadone beto badwemba na sɛ nipa de na kɔto badwemba ɔto na ban obotan so no na ban ni gidie butaye no to obotan so ensi onipa so esi butan so yes na nsuo beto wosu kese toy nsuo ni toya nsuo yiri nsuo ni be yiri inframa boy ebe boy aban no bia foundation ni sini ansiase timi nsiase da efrisa nsuo mfa nsie mata da bi okache ni se mata woni aba mari wo yi dia ya na obi ntimi nginya dai efrisa na mata dwendwe ha no ho tuma ohano wo niam material things yes the Bible was it and the Bible says na ebe boy aban no o se from the bobo aban no na ansiase efrisa ya oto fa pem no obotan so pem no obotan so ana me chiw say ugigye no wan gidi wan nyankopon gidie ana obi se me nipa bi me brenti na me koped mo bi ana se dai ana mo benti na akwa sore no ana Bible ne ka chiw say botan no the book of 1 Corinthians 10:4 and the Bible says one na no hu fam anonia kro wonu fi hu fam butaya fi hu fam butaya edi won wachire no butano ni Kristo butano ni Kristo edi se wo tie me na ya hunu babia ya di gidie foundation gira yes so wo ti Kristo di no amoni da so yes no tie nyago pasam yes edi nyago pasade so so ni dan kwa brown yes eti me am ye preacher me di wani mo no me catch me mama dan kwa some how yes and what just of front to na ban no wo bi bia na otemensam no bi bia otemensam na onyo no ya de ma to ba kwasia ya de ma to obadan kwasia o de ma to obadan kwasia o de ma to ba kwasia o to na ban anyeso no o to na ban o de anso anyeso o declare na wie yes dina kosi butan o de kosi dan anyeso usu kese toy wiase ubedi e na mo tukwan fagalo bajis chiame mpoano wiase ma nyema ebetimi agye won sam anu se sadi pakuni de wasi wa hwem yes osu kese toy wasi obeto iso yiri owo baba eframa boy o frama baba ebe boy aban no na wo ka wo se gugu se kabo ehwiase wa hwiase o na hwiase no so hwiase ne bana so wu a dan kwa ni wo ma wo dabi so wabedi wiase achi mami a wutie me anwemu na wuti na wuto ban no wugigeri janwea so anya anwea no ne wan yakwa anwea no the book of Genesis chapter 2 verse 7 Genesis chapter 3 verse 19 Bible says verse 7 no onya kwani yakoma de form dot here onya po de form dot here enyi no nipa ana di nyi nipa nkwa hu mi eguri hwini hu nkwa mi eguri nipa nipa be okrati asifo so le ba ya dan okrati asifo wo free dot here buba verse 3 verse 19 no 3 verse 19 woni fifremu wasi adam woni fifremu ana obedi die akoti se mesana kodot here every say mu na you free dot here mesana kodot here eti baba wutie me the book of Psalms 146 verses number 3 say and found 20 paso yes Psalm 146 and found to dot here to say wa so verse number 3 baby I will see you by ni sinam wa wo baby I will to foundation wa wo listen to me mon fa mon so info so found 20 for any papa enkwanye ni mu so bia nkwanye dan ne hu free ko na dan ni pa na do rashe nu ne hu free ko ne hu free ko ne hu na free ko sa ko dotiem obekodo ahifa dotiem danara ni tirim oboye no adwin bi o wo ayira foundation no ejuragu hey so do want to wiase awunyade so a obekan sa gubo ashiri wiase Okan Psalm 140 Psalm 49 verse 6 what do won ko 20 paso what won tu ohonyade so na bi mu diom say na me kwade ya me di yie oh yes betimi di yie o tu bedu ho beto ohonyade so what won tu ohonyade so wasi anya wo so gige ne fa pa won mu di omo ade dudu ohwa ho na start ye ne we o do ade do be hwa ho tie babo was your near to me you da na so say onye ntimi nye wo da e wo da hia dem o tumi mo nyankopon ni patade o tumi fa this ajapade bi nyam patade ma wo da dam frama ne be bo no hey tie babo wo mo kra je bo den ba sa wo kra ne je ne bo be ya di because en sibutan so esi ahwea so e tie ba no ja ho kokora e fe ba sa wo be ja wa kokora
Hey, Bible kasa. Want me transaranda? A question say be catch what they pray. Pray wa hunya de. Na botai na wo de sum Nyankopon no. Enya hunam sum. So what hunu damana? So what dia why you say adamna hunu da. Bible said that be counsel go no. The Bible. What's no hunu so nyansafo wuwu? Bo wo se fe nyansa ni timi wu. Sa so na nkwasea ne Agyemifo nso say ya. Na besi Martin so pepe. So badwem ba ne si ni dan ni si botan so. Yes. From the boy here no. Entimi anwiri. Eti abonefo. Ani atenifo nyina wu. Yes. O se sa na ode ba honam no enyansafo wu. Yes. Ana nkwasiafo so. Ani Agyemifo nso say ya. Won so ode abegina oti Agyemifo ne de o si ni dan na wo hwan so. O si wo nipa so. O si wo wiase. Yes. Ode afa wiase ahonyade niamam. Na omu chamuma obi a obedu won de. Se de o prinya ye no a wantimi ensi botan ne wa gyenkwa no so na ne enye dan kwa ne si na ne so. Oja wo ho de ba binum. Oja ahonyade na obiri ni mogya ni no. Oja ba binum. Obeja mebinum. Won trimini won. Because eye na bi mu dadwe no mutrim adwe ne se. Ani sa omo dan betra hoda. Dan betra hoda. Omo fie betra ko si won to atwaso. Betra ko si won to atwaso. E to mo di won dia toto won sa se so. Dia toto ni di fie ho. Ha. So person di din. Oh hallelujah. Amen. Bible nen kasa o. Tio. Na so ni ba wo ani di ewri tram. Ni ba wo ani die mu no. Won tram. O ti sa mo wo yi won ho. Ni bebe se emoa. Onyankopon ku wo yi won afiri wo won ni da so. Okwan nkwasiafo faso ni Me na me tro Bible no. Dabi. O se okwan ya nkwasiafo faso. Eni butai na o de kwaso no. Eni nine. Dabi. Dan kwa nim. Won so mo pa wonu asem no. Won wo pa wonu asem. Won di we ya chi. Won so di san kwasi asem we ya chi. Ya chire no. No makoto e chire no. Wo boa won asama no se nyan. Ya kram nyina de makogu asama. O wa hwe won so. Amakogu owo hwo so mo nyie ni da so. Atenifo no. Na atenifo bo bla pa no. Tie won so. Hallelujah. Amen. Bible ne kasa chire wo. Obuta ne nye. Ana mi tu fo. Amabu fo me. Hanu anum ti. Na no wadom. Amen. Na no kwaje. Papa Mami butai na de kwaso ne butai be ya. Butai be ya. Yesu ahye wo bo. Onyankopon twedam po ye wonam do ba bezi aso. Wa hye yem. Yes. Eto butai na de kwaso ne. Se odi gire ma wi ase so dia. Ene wa bragu. Ubedi do konkwa. Asama na be se wa ho fe. Asama na be se wa ho fe. Wo mu nya trabia bio. Na wo nya trabia biom. Etu ka Bible no a. Hwe wo ye papa na gye wo kra ne ba bia wo kɔ. Wo ka ye Christians 7 Bible say. Oh, say ka chapter 6. And the Bible say verse number 7. Odi pa bra obre nyina. Was odi pa bra ya den. Obre nyina. Odi pa bra obre nyina. Obrema na no. Na so de clap no. De nipa clap no. Emam. Hallelujah. Amen. Psalm 118 verses number 8. Psalm 118 obrema na no. verse number 8. De ne clap ni mem. De ne clap ni nyada yi. Emam wa Christians akana sam na wi. Yentie Psalm 118. And the Bible says verse number 8. Kasa. Say wo kire wrade. Bible say oni a wo tie me na. Ese say wo ye den. Wo kire wrade. Enemy tu fo kire awurade. Since. Wo do be to ni paso. Wo be to ni paso. Since o do be to ni paso. Yes. Kire awurade. Hey. Ese say wo kire wrade. Ese ye kire awurade. Since o do be to him for so. Wo be to ni paso. Hallelujah. Amen. We are not Isaiah 2. Okay. Bible in Kasanchiro. Isaiah chapter 2. See Bible. Verse number 22. And the Bible says, what say? Monta mufro nipa. Mummy yenchi mufro nipa desania. Ahomi e wodi hwinim. Ahomi e wodi hwinim. Na so nipa no. Wa ubato na e wo hwinim e wo hwinim. Bejem. So nipa no. Se nipa no. Ye budi den kra. Makacha meche be me so mfa mo to me. Dabi. Asem na bia ma ho. Obabla bofua. Ala wasem. Wa wasem. Samum do. Paul ka se mo hwemi nsua me a. No chese hwemi sua no de. Ye Nyankopon se de hwe Kristo sua no. Yes. But Paul ko se emfa ye won to no so. Yes. E wi odi e hwe na sua no. Kristo ni e hwe na sua no. Ti Paul hwe Kristo sua na. Eso hwe Kristo sua no. Ko hwe Paul sua no. Ko so no hwe Kristo sua. Yeah. Wow. What an interpretation. Hallelujah. Amen. 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 Ate. Temfa won to no so. But we do ham. Oh yes.
Ofobia wu kwa no man koto atamuo koto atamuo do ti from asum do ti from so fonchen enya ne edi bu atan all reverse so enya ye aka to ma warning say go and listen to the word of God. Yes. Men ko continue me bi fa galobla fa bla be say ba bi say no akwanche ko fa achidi achibla na wa obi a so we graduate so for akache so mo akwanche kokoto owoti ni petenta club am fa nyi bi mfa ma na we sim pam graduate klawo na graduate mu a oni nam graduate market petenta club a whole graduate eni owoti uso dia wo ye na fa nti wo sa dia show briefcase me to for tibika che koto na ntwa bebembra fanya kwanchira ma da do watu eso na fama ni muda ni mu bebu agu obadia kasa chira na na dei awie yi anopa yi na no wadomre na no nkwaje da ma bu mfu dia meka no da bi henu anu TV no so ti asam na meka no yes dia nti dia kwa sori obu type power de kwa sori ni say ene se wo tobu na ye calculation na bi say wo di 4 na wow emwaw unyina so gira ene ni wadomre na no nkwaje da e ma bu mfu asam no mame asem ni mu a wasam body papa and what catch the book of Isaiah and found to what say montumu flo de pa o se twon flo ni pa ahomi e woni huni ho mi woni huni mu na so ni pa no awu ya ko George ye buni de kura o se ni pa ni buni de ankura se ni pa ni buni de ankura kan John yanko John chapter 5:28 verse 28 yes say e bobi ho mama wanya mwa o se mama de mi kan nyam wawa if say adoro ba say do bi beba one wada kamna mu obetu de pama ne tu ya botamu fo no botaso fo eni ana sofo tie obetu de pama ne o metu ni papa ne no afredi ni papa fredi na wona o yo papa no wona o ye papa no obekwa enkwa wusodiem na wona o ye bone no obekwa atamu wusodiem nenu wadomre amen kan first John 2 verses 7 verse 17 no and the Bible say what's the wiase na kono o se wiase we ni na kono etwam na de oye de onyankopon pe no de oye de onyankopon pe no otena hoda do oye de onyankopon pe no be dey obetena hoda chapter 8:35 na say do oye de onyankopon pe no be tena hoda dia Proverbs 8:35 say menka say Proverbs chapter 8 Bible nenkasa verse 35 into about the and the Bible say what's in na de ohumi no o se do oye dey ohumi no we are no Proverbs 15:24 o se do ohumi no wo hunu nkwa Jesus said do ohumi no ohunu nkwa onyankopon twato o se ohunu nyankopon ohunu dey nkwa etitefori na de omani kwato onyankopon yes o se do ohunu me no ohunu nkwa adentra onya awrade ho ni so onyankopon wo dey ani so na de ofum me no na de ofum nyankopon o di ni krabro di wo krabro na wona watami no nyina na watan nyankopon no dowuo kondowuo Proverbs 15 the Proverbs 15:24 verse 24 the Bible say me kan was enkwakwan was it then was enkwakwan ekosoro enkwakwan ye den ekosoro enkwakwan kosoro ma onimdifo di mahifo onimdifo enkwakwan kosoro di mahaya onimdifo bia wa trust no Teminya wiase nyemanyina na mo romekra ajradi nyina so wo Yesua uwadina osumbu chenadi nyina Teminya wiase nyemanyina ra na mo romekra ajradi nyina wo Yesua Owadina osumbu chenadina Oh Muo Yesua Muwadina Ao Yesue Oyini Yesu osumbu chenadina Obutari jai enkwakwan wasi enkwakwan ekosoro mo onimdifo suruma onimdifo wakwati asamande wasia no band kunu wakwati asamando awasa woni da so bi but I bet you that was sorry and Hebrews 11
Okay. Hebrews chapter 11. Verse 13. Verse 13. And the Bible says, one in our shasro. Was it Yan? One in our shasro. Gideoso. Was it Gigi so? I don't know we are. One sanka bashano. One sanka bashano. One who had Kujidi. I am a two cassa. And a two cassa. Why a whole Yaman Frafo. I was assassin. Yahoo Yaman Frafo. Yes. And that's a boy be free. Put time at the question. When you know mistaken, who mistaken, put time last hand. Yes. And then what do and then no quite amen. But you are something about yes. As some about China. As some say, Nti now sorry. Kakautim. The boom content. Sababu wa. Asam sabe. Awa winchai. 13. 2 Corinthians verse 5. No. 2 Corinthians. Musa muhe. 81 kasa. Examine yourself. Some what you didn't want. So what you didn't want. Mumisa musha. Bisa wan kasa hoye. So what time ye? The bit me dan kwa bro. Yes. And number 2. Asam na ba winchai. Yes. Wait me from your tuition come on. Frère. 055 955 26 86. Now only apostle teaching come say ya. Nti na Woko Asore. Asam ne mudo. E modu. On fa be boawo. Frère say na only apostle teaching come. Asam no. Esuye pa. Check over time. Sababu wa winchai. No dini. Kakautim. We are Ecclesiastes chapter 5 verse 14. Okay. As some way quotation we become Bible no na me ra ho obo a wonte asem we ase. Ecclesiastes 5:14. 14. Bible nkasa. Or 5:14. O senka 5:14. Was na ahonyade no. O se ahonyade no. Esay adwumaboni mu. Esay adwumaboni botai boni mu. Esay botai boni mu. Ahonyade na wo pray no a obesay botai boni adentra. Na sa wo ba na dimpo se onipa ye wo nipa ba sa bibiara nka ne nsam bibia nu e beka wo nsam wo ba wo fa hwama ukọ sa do free na yama de jamu ba ye no yama de jaba ye sara ana be sana akọ sa sam ne ntu mu obabregu pa eda de obedi yes but wo nkwa no dweno hello mpacha odi e de ba bia kasa free I'm doing the grace apostle Shalom. Grace kasa free Kasa so region so bi asato me che oti region fo nyina ye wo so ya asato no Okoh Agyemang 20 obedi amen Adeba say obi obe di enimu wa ha no ye ni obi odi ai obadi aduma we ho we baba why ye ni o makasa ai obadi enchira bebre why michia oti fo nyina oti region fo nyina obadi enchira obadi hello pacho di baba kasa free hello papa shalom ya wa shalom pacho mitio udi baba kasa free pacho friend the keep kasa pitapa ichiata kwa fo nyina anyway so body insurance and pardon dey na what is very onchira unso mame so me tendo ba for sure body in amen oye chejam ponya koponu na shasie weye ni wo udi ene yawe udi ene Elohim Okoh Agyemang Aden wonkwa na beso woda oye nyumenyi na ye no wusha danu mu bakupo danu medanuwa wote no ho ye no konko afedia wo kani pefese ene ye foni ye moanyina ye ndisu ye be ye nshiwa ya so hwene wo se ya mpa e be so muda udi ni yawe Okoh Agyemang Aden yeda wase why obadi ensha bebre yeda wase hello pacho di be akase free hello papa e pacho di be akase free wada roma Basem di Felicia, professor was it. It's your boss for you, Felicia, and Patrick Miti, what aroma. What is my bound chain? Mango point sure. Amen. Now we know my honor, amen. I found your call. Only almost tell me na Yango points are come something about time to see. And one was none and no one can come back when in amen. Papa, but then the thing is say. As I'm calling you, I trust why Adaruma. Hello, Pacho, did you be a free? But you're free, Bamanco. But your origin bay. A family, Dominic. There be grown boy and a business a region bay. Bamianco. And we're waiting for region bay. Or Western region. Western Agyemang district. Agyemang, okay. Meet you, Adaruma. Yamishra also. Onshira also, mammy. Yamishra. Amen. Well, some papa or the brave. Amen.
nyame kenyan sɛ ɛwɛre nkɔsɔre mmoa onjira usuma na deɛ nika kakra ne sɛ nyame asɛm a wode mayɛ no in fact ɛboa yɛn bebree amen ɛma yɛtumi kɔ yɛnim kakra wɔ nyamesom nyame nkɔsɔre ma wode bidie amen boro adwene so amen nea mpɛ sɛ meka ne sɛ o start number 2 preaching so ɛwɔ sɛ 2 Timothy sɛ chapter 4 but ɛhɔ no mantini yɛ ɛhɔ no ba Luke chapter 10 38 ne so no 2 Timothy chapter 4 verse 2 why 4 verse 5 or 2 hey na me am adiro me to go to Christ mo trust them we say asemo etile to be obi was ma kwere ni wo but 2 Timothy chapter 4 verse 2 why answer na me go to we why me da say oba dey nshira e pacho wo butai ade kwa so ne ne sai o se wo ni butai ni ntin wo ti dem wo yin se gu yam nhyew wa frefre du anu akoguma kola wo hwe mo je tu agu wo ntin ho asem da because asem ni dem ho tunia yam hyehye unia badaye utwa ntoa to bi so unia ba unyi nyame so nyina so nti hey akatrimo obutai no nyo nenu wadom nenu nkwaje da check butai na ade kono ofo na akobie eye yiri nti na akọ kuru nti na akọ e ko kamia mu amonti yentra enyum to ntam ko oh sa ani o instrumentalist nti no ko e hallelujah amen hello pachodi be akasa free hello shalom ya we shalom pachodi be akasa free also you believe that the free Friday was mi chiata kwa difo nyina na mungofo buma amadi ngofo biwo azabuma ya baby am san papa sawamba mwa ndire o wa ifa branch agran kwanta branch ba cho frag preta kwa de so for why we nya sama be from we zu ha papa they say musa o ha oni say papa yetense babono wabusu asem memfa ma mesrew wabusu asem enye kro wo say aso de wutu na mo a we nya de ade be fredi aka wabusu asem wa wabusu asem o de ba tv so ada wuru ma mesrem why we nyina butai ni bi ni o aso ni butai da utu jidia na mo na so papa no ma me nte wase a eye nto bo ase ana sabi won kan chemo tv so ama sabi producer papa hwɛ me ntie David e bi ono so on side story bi e bi na bi wo no mu a wo so nya wasadi ye bi ati what e mention as nti ye wonya bi wo no mu a se o papa no ma me en pri ujidia na mo nto so a e wo ka chemo tv so a o papa tia eno no entimi sisa na mom e bi wo so wonya bi yu a e wonye enti me celebrate me nchema so ni asam mesrawo adawruma hello pachodi me bi agasa free oh kuse Yanko line 2 so no our point about just any butter no more yes hello pachodi pachodi ba ya kasa free abazo shalom yawe shalom jabi ba ko pe obade yawe insiro papa abi animre de obade yawe na mo so akasa kire na ma amen na da me kan me se living yawe e tuti sa bo ko de ayen san e kida amen papa unim se eye no kware trudu ena nyimra se ni kire se bi nti na akwa asore papa bebre nim na nti omko asore aya ye fin se yakọ na yakọ jesofo ade bi ne ye dino anaya tafre na no mom na ekire se ye kwa asore papa ye se busuye ni bi e kwa asore ye bi ana okoji insurance ode baya na ode be si table so na ne bakan guye okan guye okofa ki afanka obibi ni dan dia gosim waka gu ni nti no o se akwajo wa ha no amane a ni nti awane se ohun ya nka wan kwa asore
esansa waka ne soboro na atuagu Yesu moja ni nti Okoh Asore no waka atuagu enti papa aya no kware to do bebre nim ne nti Okoh Asore na nka hwia gu kra no e kire se onyankopon so ahwia gu oba de ye wonhyira pastor cheni pastor mensa mother Abigail living hours afuma de mo mbesa mote ase ne se ye tuti sa bo kode ayen san ye ki de biara do ba de ye wonhyira obi atiefo ne ahwefo ne aboafo nyina shalom ya we shalom allo pacho di be ya gasa free Apazo machofa metem kasa Cape Coast bichia Cape fo nyina metio yo apazo pacho bibi home kaka metio okande maybe sir obey home kaka tight who be here there you want to tight to book ma anu de depend asore ko no o de me ni ho asem biaka enti ya asore no mo wo mo nhye because e bia no mo de ye de check asofo ni bi nti no mo ye sa o de babu ba bia no e cho we bia timi we ena so bi so chro so a nyam fom so ti anya dia me ade bi wo no mo a mpese me chechi woni fa so ma me se me kwa chechi mbebiri ti wo koto nko ade wa koto no se ye nto ena obi wa koto dia ena ade ye to ena obi so ni ono to enya wo a wo koto nti no hwe bia no odi bu nkonta fa so for do se opeso oguri se 3 cities ne ba na odi 1 cd brandi e bia obema obi abebu nkonta ho e bia no nhyehyɛ mu no ena ye wasore bi wo no mu a omo nhyehyɛ bi se bia wo ntota to wo mu se me ma sore nti sa ne tati nti na ba sore aka so bewu ami ngosio enkan imbe chema sore mu ha no me ma sore me nye wefe that me fanye teaching because enye nhyehye sembeje wefe na bana no enu ni ma sore mu santi me ncheche me cheche ma sore mu sa ha ena bia de me mfa me kire obi se chenchire onkoye ni sa ma sa we anti de enyi nyankopon asam nko eni yeka na we onyema bi wodmo say yetua nko na so gotua dia ne kire so ne e wono an nsam say yetua eno waku tua dia no so tra mini asem bia ka ho ti so for hia na no abisa na reason dia oye sa dia e bia na obotai bia ode ye oba de nshira ye nyina no hu ye mobo hello pacho di be bia ka free well what you from Mike me ka free broadcasting Mike with you wadawma so what me present me who this now the preaching no I na me time follow pa me here Tuesdays and Thursdays but the academy again na me both playback but 2 times a week yeah live near Tuesdays yeah na de what on that pa me so da wasi hello pacho di be ka free akane sama metete mi wa o metete mi we o bacho wada ro bia na nyesa obi wa wate jebe hello bacho di be bia ka se free okay John okay Hebrews chapter 10 Hebrews 11 verse 10 Hebrews 11:10 and that's one who be butayo Hebrews 11 verse number 10 it ujidia na montuo ni very important na wankasa ujidia nyina so no so terri wo mu anu ati se mriketu ayetu ade meche na se enipa dodo na ekọ onyo mesgase pe no mu nyina pa no mko obo wotimi terri ori a onya asamka oso anya good start yeah unya mesumu no de ba cho anya good start na o de wi awario asamu wi wo mu na wu awo asantini koka because you no ka say anya good start no eti ba ma ebia next we bi otimi sakọ yeah you but we de unya mesumu no wantimi anya nyina so papa dia watu watwe yo titie Hebrews 11:10 ai o twen kura o say tete forto no wo twem kura e wo fapem a ne chichirifo ni yofo eni onyankopon ye nipa ye nipa so for bitimi ka church member say ni ma lock heaven why ne atu ompuru ada safo adu le kura no ai oni na busu afo awon yo mamu nko heaven uyo oba lock heaven o mamu nko heaven
Woko no mu kwa from kwan. Okay, the book of John 10. John 10:1. Okay. To 3. Yeah, but John 10 John 10 to 27. Verse John 10 1. 27. And the Bible says, what's it? I said, yeah. No, me say. The onfa apronano. Enko enwembu no. No fruit for a bino. Nya so ni nya Yesu. Wo yo wifo. Wo ya kromfo. Eno di twafo. Eno di twafo. Unyira so ne nye. Do ofa apronano komu no. Fo pofa pronano ono asifa pim no Kristo so no. Ono ye enyan no hwefo. Ono ye enyan no hwefo. Ono apronano hwefo no hwinima no. Apronura na bia pona den. Amano. Ti Ghana lo konkrofo. Krofo lo konkrofo. Ai. Obadi amen. Amen. Na no video bi adi obi sare. Akrofo mi ensa ho. Eno mo chesi omu ni mienu chesi baako. Okay. Na sempefo no. Di mabe ti ji aba sempefo. Ya otamaniam. Sempefo otamaniam pikire baba. Onu jeligator no se cruise no omo nya akrofo mi ensa ana ba ku edi kai na mienu di na chi akrofo akwa ni mobile phone no hu ya no dimika onso akwa chi akrofo chesi no ti o chesi na ana mienu epe ba bi jinai okay to akrofo na pe akrofo se una pa me akrofo Fafo ni bra no YouTube channel so ti ofo se kofo mienu ni ba to no so chichi dira se wan na kofo wa yi hu ni ba bra o ba di hu ni ba amen akofo wo krobo papa we are smart tu ya sempefo automanium o dani sempefo be bra o ba to amani hello pacho di ba bia gasa free Shalom. Yahweh shalom. Within the Ruben, Katasha, Michasha Manfo, Papa, Obadin Shirapani, I think we had a brain in me. Amen. Obadin Shira, Obadin Shira. Amen. Papa, I think I was trying to me say, in St. Jenny Cosuma, the amount we never pay a dream would be any. Put chair, Quino. Amen. Obadin Shira. When she was my melody, Amen. 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 Michasha Manfo. Amen. Hello, Pacho, Jim, maybe I got free. Hello, Papa. Yes, sir. Pacho, good evening. You so? Papa, Obadin Shira, and you made it, because this is about the Amay. Amen. Papa, you could be a Agitao. And we did agitate. I saw for here, especially SD. In your call, your guy, as I'm about to Papa, you're showing him. What the young folks who don't make just so living by a BBS or a friend, I can't tell you some for so bad. You go say, as you baby now, or body had my Papa, yeah, how you know, and say, you come home. Hey, Cromben now come and see me. Cromben now come and see me. As I'm to fiancé. Ah, okay, Matty, what do you about the Adma? Yeah, Power. Yeah, baby, why? Yeah, Power. Aye, no, afraid. About this, hey, I asked some about you. Hello, Pacho, maybe I got free. Hello, Apostle. Yes, sir. Me did the Boachi. Because Efra Santimampon. Watch me, Tia, what I remember. Apostle Pacho. Maybe I think in a chilly margin, Kakamajin, who and topic me preach and best topic, dear. Do that. Visa. Mr. Rawa, with you, my boy, room, dear. Is a Pacho. You said, the Paya Bonnie and your Yasu Eketia. I was our sister, and which you know how. Now, and more terrible and more so to me, Brepan, to me, you know, one, they say me, I will be free. I'm going to be up one. The nearbo and Okoh man whom Natty no see breast struggle and letting Yagro and a premier ya TV a trim. Namashed the real see Ahmed Tiene to be chanted Yabo Yaboni pan to a bath as you watching Yai. Napostle, stop me we have a pan in cemetery and your moon in the car. Sir Abu Abeko, how would you? Yeah, I'll tell you. And I can't say me to the book of Ecclesiastes chapter 3.
verse 19 verse 19 nipa ma hyebre ɔsi nipa ma hyebre ɛne mo hyebre sɛ ɛne mo hyebre ɛdɛ ɛsɛ eti saa as ye hu yi onipa bi so kɔtɔ December mena ne bim ɔno so bre ɔno so struggle pɛ yeah eti tio ka ti bi ba ponche yeah oti kan ti bo pop ka no ko the same thing ti ɔsi nipa ma hyebre ɛne mo hyebre sɛ ɛne mo hyebre ɛdɛ ɛsɛ hyebre kɔ da homa won hyebre kro na ɛdɛ ɛda hɔ sɛ de oyi wo tie no sɛ de abo wo tie no saa no nipa wo so tie eti ma ne nyo wanwa de tu nipa na to moa aboti mi mistake na o ma lo akono opria na hange no asa konfo bawuko ana mo ni bi sitimi di on ho bone oh yeah who can the book of Genesis 9 Never verse 5 no yeah etinu onye papa cheche ni ma wudo bebre etinu mane nyo wanwa na shabre ne de na doctor be shabre kitchens share nipa masha bread and washa bread. Genesis 9 verse 5 verse 5 was moja de was it verse 4 dem go verse 4 no and na mo ne kra any say ni moja mo nko e na mo nnie na mo moja de mo kra mebisa abo biara nsam e mebisa ko jago anso timi ye ni nyonko boni timi nyanko ponsu obe abo bi so obe twa abo anaka yes ne nsam na ti oni pasko wo se oni pansam na oni paso obiara o ye ne nuam ponsam wa itinu oh yeah just shabra ni my brother yantu yabo na babo no wan ye ni am set topic no yeah hello pacho di baby agasa free man kingdom ye me koso o kwa ni man kingdom ani me koso kingdom na nya enyi ye kro wutinu ye dim ndi obo de yom wo de me ngang ni pa kingdom na sam na nyanko hello pacho di baby agasa free we pacho ya flambo ani ma me ka se free manzo ankam we ma mi je wada ruma papa nyam kupo nshira pa onye osese o nshira nso mami and then the preaching about the word dream Bible so akasa le agusu kasa oba de ya we onshira onye okese amen obo aya ma ya tin kwade nsem and then you amen onshira pa onye okese onshira onye wasifu nyina amen the Bible akenkan for so oba de ya we onshira we dani de nyina tu mu acha omotu mu ho si hodi wachi amen oba de mfa so nyi yen so a yiti wu so nkwa ntimi asem no so very good na that ye nyankwaje amanye kra amen that was sabre wutie be Osabema FM Arise FM Osabema FM wo achima semankase Arise FM so wo Chupra so Akonoba FM so wo Sunyane na Cruise FM so wo Akomadai Obade we share we biara wo tie me ani ahwefo a ehwe be sabre boxing na me banko bia talk gloves a share me say me nko America na me nko buru di la hoya ni enyi ska nyi Ghana me ma na o ka no kro nya boafo edin no ase no na me ne go no ketua bia nsa sponsor nkwaje sam na jawada mintimi mra ebrana mintimi mra na me de banya mintimi fa obi na sponsor me na betra obade we nshira metiefo na boafo nyina ma me ketua bia nsa obade nshira bebre onye wakuma so ade obi say be preach ade na me gikole me se bi wa me ntwa abo mu bia na say obi baba me so obi mam unim obade we nshira na we grass ade ma wo ban hallelujah semper for me o pensa me bra to maniemo obade fa di senka hello bajodi baby agaza free papa oko Mr. Bani Tobodom. Eba chobi sewa mi ba chobi tie wada urba. Ani me chao da wase so. Amen. Anu cheche me ready o tu kana e wi bia ojai. Amen. E bi tie un cheche. Amen. Mo wada wase pa ye na da wase. Sa o cheche mu da ho. Na asase so nipa ina nya wase me tie na ka ide to na mo wa. Anka o kasa ina ka e kofam. Na so ye hu ni sa. Papa me yiri bisa se Tobodom ha wasore ebi wo ha na Tobodom bi ho okay yo ni me bona mane wada mate abari e bona mane ojo mo so na me question ba ko pe video me ba cho ni pa yiwu de bia yi friji ye ma ebu faso me ba cho babu mu
Bibisha wasn't car, and because any pay the fridge because ye papa is who say, Omodin Koshe fridge. Oh, Mr. Ba, I want to check a camera or fridge once a month. Mr. Ba, Obi Wuna didn't share fridge more and your bonnet, and Obi Suna didn't share fridge, one financial fridge, man, also your bonnet. It depending on the Pakuna wound and the conference we so we do be fridge the book of Genesis. Genesis 50. Verse 1. Verse 1. Or say, na Joseph Edna Nimbutu. Joseph Edna Nimbutu. Neja and Munanim. No sugu no sugu ni papa so. Ofenano. No fili papa no. Joseph Esha and Nko Edusefo ne say. Joseph catch and Nko edu dan. Edusefo no. One say neja eduro. So say papa mu eduro. Na what say neja emuduro. No mo say papa mu eduro. Odi adedi anan. Adedi anan enti ni saka fridge one come dey dan. E ko share fridge. Obi betimi ewu a wetimi nsia no dan no because oye titire. Yes. Ndi e depend me odi obi chef nya bone obi wu na tentu nya bone simple e depend ni pa na wo ani abusua wo dem wo ani hyehye wo wo na mu so obi be ka say odi obi chef nya info so na ndie pa cha wada roma ena ma ko tubi no obi dia da na e fridge na wo a ko ni chef fridge sabe na fridge ni wo sabe fridge ni onto mo hye ni mo aduro. Yes. That's it. No question ade aba. Hello Pacho udi na bia kasa free. And nkrofo ntu Okoh Agyemang Aden. Se babu no ekoko tu free. Yawe shabe free. Amen. Had the meeting set 33. Person of force na you tete yi. Entias you. Yes unity and tete. Hello Pacho udi na bia kasa free. Udi bebe kasa free wada uruma. That is shalom. Ya we shalom Pacho. My becoming tanga. Kasa free odoko. Michi odoko fo nyina. Na ya zono onya hwa ankofo no ebi o yankopon yin hia no kwa wa hinwere. Interview mu soro mu kasa de mu pe bia. Obi timi ke o sa na waja wati die. Obi timi o kasa won tie kwa o te da bi. Ubutaro ngai me kwa Asore eno ano obi jije so nya wura so de ma eno ano no kwa obi ni botare no Ndobia ni ne botare bebrebe ore kwa na Asore ba odi botare bia fa nyankopon wa obakwa ko bregu uba ha ho obati me hu se sere jamia kana na invest of ono over jam obeti de ya kan yase edi etina asasina say ye me hu se obi ni parwa yera bi enti o kaje ya Uti musa busembe wani baba ko prana wa filma ba na wadi yeah memo wase menkwa na wadi o kan biya wa tin denre biya wanye no re ko yeah no nyam bi se mezaya beba nto da mezaya beba na be ya sama kase be ya wanwa ele medical si atem dadi edu na pass adwane a balance anko yi amamo. Hello Pacho di bebe ka se fie ma me ka se mi nchao nyame so botai na ye brai kan obia ne botai so ode ko no enna ama nyame so ma do so ye wu yan wanu no so ka the book of Hosea no a na Hosea na ba yi wotu be yi wano amwo se di enti ne ye do so ne ye dore Hosea na so no Hosea chapter 4 verse 7 wo koso dore no si ye koso dore wo nyame so ye me boni mo na boni kwa na ye koso yes adentia botai no ko do tia so dem wo no boni die nothing wani mo nyam no be dane won ahora na ye gope o Kristo na dane ahora se me my boni ye won des odi be shaw ni boni ye ni pade because so for na man ni ma bi anu no di gira so e de bom pa ye ntino e ofo se obetimi abobere bi anu afasa akwan so to no hunu se ni ye die nu nye na bra ba oboso ni ye die ni wo galo num ni ye die ni wo nkuto num ni ye die ni wo adwungu num ejinu onim sa e ba bra ba konkunu an nyankopɔ hwe hwehwɛ o se ni nsɛm hye na mani pa ya defo enye galon e ma bu mfumi wo galon nsɛm wo obi akɔwi apo ba ko 6 million wawe mienu 1002 ni 1 year rent and wawe no asa ko gya bom pasa rade bo na me danka obi danka obi wawe 1 year rent wa me ni dan amele wo dan oba dia wen fa ni senka amen o mi adwinu amen. Hello, Pacho, di ba bia kasa free. Mpache FM Isaac, me kasa fi Accra. Isaac Pacho mi tie o. Apostle, ya mi shira o papa.
Amen. Nyamen count. Amen. Me say enumere dear. Wama me hu nyina afọ. Amen. Na me question back kwa me bisa ni apostle. Yes sir. Okwa solid dem a me besi wa solid dem bia no. Obefie ebe kana. Because obi wo okwa solid dem. Na me besi wa solid dem no. No odi abefie. No obeka. Bia obi intasem se obebo asore. Oboso ofi asore dem ho ana obefie ena me yakwa asore atimati ehebo so obeyese na me bisa se ya na ena me question to su mi nu so ne se me stress se wo ya de ma asore a se asore no etumi yi wisi was eyi u kire se atimati na ye we ma ya na. Oh okay me da wase say obi bono modern awasom number 1 untimi mfa obi asem enkofie ne mo ye di Kristo asem a wote ye no ene di kofie kokotufo ema obi ti asem ni bi ena so obi so yi boa asore wokwan bi so a se obi se yibe yi na kire no enyam from so when you read the book of Luke chapter 7 verse 1 Luke chapter 7 Kristo preaching ana nkofo ba ne nchen se papa bi ba yare to nkosa ne ba yade ma no ye o kan Yesu amfi wom papem se edum pempen so bi word bi pie fi nkrofo na num ti de ba kan Luke chapter 7 and Bible verse 1 was akwa bi ayaresa owi ni sem nyina kan nkofo kokura so no sem ka woden nkofo kokura so no okose kapinio Yesu owura kapinio na asafo so pani bi akwa obuni ayare akwa bi yare oyewu oti Yesu kan no oti Yesu kan no osuma yoda fo pani fo ko ne nche kwasa ne se o mra me se na ko ne yade ma no sana ko ne yade ma no wudu Yesu nchai no omni ne kasai kwachire se na nko do Yesu nchai no kwaso what said it ding no mo said it so ofata say once no be say papa na yes no say kwasa ba yade ofata say wo yesa ma no efri say odo yeman Israel on wo sisia den yamayen wo sisia den na ya o preach wo mu na mayen yes Yesu te ye no ono mko Oman fansie dabi omani hunu ade awayo Yesu ti ye no ni papa ka to dada nti wa mu asam no so ni papa se wan na bibia ma me nya dai me na mu ye o question I don't me pese me cheche me ko bebre me ko quotation se be pie no ebe se topic na ya bonne topic ni se edi enti na akwa Asore di enti na akwa Asore